w'ikigitondo n'umwihariko, kwa sababu asubuhi ya leo ni kipekee. Imyaka 30 mu Kadomo, miaka 30 kuenea. Mukanya nibiba saa 8 n'igice saa 9, dongo ikikuwa saa 8 saa 9 niyo saha y'umwihariko ku buzima bwanjye, njo saa ya kipekee ku maisha yangu, nganirijwe amakuru narangiza kumva neza, kuongelesho habari ambazo nikisha kusikia vizuri. Kandi ntabwo byari byoroshye kubyumva, haikuwa rahisi kuweza kusikia. Abo ndabivuga ibintu byinshi, sitasema kwa mambo mingi, kubera ko uyu munsi w'icyo gihe, kwa sababu siku ya leo ya ile wakati ubusobanuro bwabo burebure buri kuwa 4 kuri 11, tafasiri yake mrefu iko siku ya 4 kwa 11 tarehe. Ndashimira ababyeyi, nashukuru wazazi bajya bagira ubushake bwo kuzana abana babo mu rusengero, wanakuwa na kitu ya kupenda kuleta watoto yao kanisani. Nukuru umwana wawe n'umuzana mu rusengero ntabwo uzaba wahombye, mtoto yako ukimleta kanisani hautahomba pa. Hari ababyeyi bajya banga kuzana abana babo mu rusengero ngo kubera ko bakubagana, na wazazi wanakatana kuleta watoto yao kanisani kwa sababu wanafaa fujo. Uwo mwana yarakwiye kuzaga kubaganira se wo mwijuru, ule mtoto angepasha kuja naleta fujo mbele ya baba yake wa mbinguni. Ushobora kumusiga mu rugo, unaweza kumwacha nyumbani, yarangiza agakoresha na se w'isi, anatumikishwa na baba yake wa ulimwengu. Satani akamushyikira, shetani anamushika, yarangiza akamukoresha, anamutumikisha iby'isi ya dunia, kaza kubazwa no gusanga yakomeretse, anakuwa na huzuni akikuta ameumizwa cyangwa yakomerekeje abandi, na ama ameumiza watu wengine. Ukumva ko ibindi by'impanuka byamubayeho, unaona mambo ya ajali ifanyika kwake ko wamusize, kwa sababu umemwacha. Ababyeyi bazana abana n'ukuri Imana ibahumurize, wazazi wanaletaka watoto, Mungu awabariki. Muzana abana kwasi, mulete watoto kwa baba, nimubasige mwisi, musibaache duniani. Abana nimubasiga, bale watoto mukibaacha, ise wisa n'abakoresha, baba wa ulimwengu watawatumikisha. Nicyo gihombo twarakigize, ile kihombo tulikipata, nicyo nashakaga gusobanura, ndio nilitaka nifasirie. Mpamvu nabajije abana bari hasi y'iyo myaka, niliuliza watoto wenye iko chini ya ile myaka, abana bagiye basigara mu ngo kenshi, watoto walikuwa nabakia mu manyumba zao, abenshi bagize igihombo cyo gukoreshwa n'isi, wengi walihomba kwa kutumikishwa na ulimwengu wa giza. Sanga umwana wawe mu rusengero, leta mtoto yako kanisani kama umekuja, uriya mudiakoni nawe abone icyakora, yule diakoni apate kazi. Ibyo ntabwo biraba bikore wowe muzana, bile habitakuwa ya kukuvunja wewe. Uzikunikira cyane cyane kikubagana, unajua gisi kile kitoto chako kinafanya kafujo, zikurura abana rwanje kubagana, unajua yule mtoto wangu unafanya. Satani yavuga ngo, shetani anasema musige kamuhimirimo, mwache nitakupa kazi. Musige umwana wawe muzana, usiache mtoto yako mulete. Arakubagana ariko ntataha ubusa, anafanya fujo lakini hatarudi pekee, arakubagana ariko cyungo gishabyanze bikora, anafanya fujo lakini hatarudi na baraka. Kuri uyu munsi itariki ya 8 muri 1994, kwa siku ya leo tarehe 8 na 1994, nalifite imyaka 22, nilikuwa na miaka 22. navukaga mu mafamiye mabi cyane muri icyo gihe, nilikuwa nazaliwa kwa jamaa mbaya hiyo, ariko ngira umugisha wo kugira aho nari mbaye hano, nikawa na baraka ya kuishi nafasi nyingine. Akakantu ndagira ngo abana b'urubyiruko bakumva, aka kitu nataka vijana wakasikiliza. mu myaka hasi ya 25, miaka chini ya 25, abana bumva ibintu byinshi bitandukanye, watoto wanasikia mambo mingi tofauti, abana bumva ibintu byinshi bibangiza, watoto wanasikia mambo mingi ya kuharibisha, bagira uruhare rwo kushobora iby'akamaro, hawatakuwa na gisi ya kuchagua vya maana, kubera ko akenshi baba bangana n'imyaka, bibangana n'imyaka yao, vinakuwa kimo moja na miaka yao. Nibindi umugisha zasobanura cyane kurutaho, barikiwa nitafasilia zaidi ya. Ariko harako ntari musige, kuko kakitu sitaji, mbona ninjira muri uyu mwanya mpawe, ngiye kwa hii muda ambao nimepewa, nuko utari kure cyane ya hano, hata kama haiko mbali hapa, nanejejwe n'Imana bikomeye, nimefurahishwa na Mungu sana. kuko isomo nari mfite, somo nilikuwa na 16 Imigani 23, ni 16 Mezali mstari wa 23. natunguwe Imana,
Nilishitua na Mungu. Ariko niryo somo ry'uyu munsi. Lakini ndio somo Niryo somo ry'iyi minsi. Ndio somo ya hizi. Niryo somo rikwiye. Somo ambayo niryo somo ritureba. Somo ambayo niryo somo ritureba. Somo ambayo ongera ubyumve. Niryo somo ritureba. Somo ambayo inatuona. Wagize umugisha wo kumva neza. Kwamba ulibarikiwa kusikia. Avugira abandi batavugira. Semea kwenye wengine hawasemei. Wagize umugisha wo kumva neza. Ulibarikiwa kusikia vizuri. Alira abandi batarira. Kulilia kwenye wengine hawatalia. Wagize umugisha wo kumva neza. Ulibarikiwa kusikia vizuri. Aganira n'abandi batinya. Kuongea na wengine wanaogopa. Wagize umugisha wo kumva neza. Ulibarikiwa hari ikimusuma kitabasuma. Kengine kinasumbua wengine kiwasumbua. Iri somo ni ry'akamaro. Hii masomo hii ni mubaraka. Umugabo wari umpatse naragiraga inka na bwana ambaye nilikuwa nachungia ng'ombe. Yari afite abagore b'Abatutsi muri icyo gihe. Alikuwa na wanawake wawili wa Watusi ile wakati. Arangije kisha yari umudivantiste usenga cyane. Alikuwa mudive wa kuomba sana. Yari umudive wafataga ibi akajya kuba ku kizimba. Alikuwa dive ambaye alikuwa anaenda anachukua muda anaenda. Iyo yakubwiraga amakuru ntabwo yaguhushaga. Akikwambia maneno hakukuwa na swata pa. Niwe muntu nari nzi wagira ubuhanuzi. Ndio mtu ambaye nilijua alikuwa na unabii. Nongeye kubibona. Nimeviona tena leo. Nongeye kubibona. Nimeviona tena hapa. Bavandimwe, bandugu, yavuze ngo alisema ubwo bigaragara ko hateguwe kwamba imeonekana kwamba umugambi munini wo gushaka abantu ngo babice. Mpango mbaya tena ya kubwa ya kuua watu. Bikaba bigaragara ko ibimenyetso ari ibi twatangiye kubibona. Inaonyesha kwamba maalama tumeisha kuziona. Munyemerere natwe turi nk'umutwe wo kuzinduka mbere yabo turengera abapfa. Sasa munisaidie, muniitikie, munikubalie na sisi tufanye juhudi ya kusaidia watu. Ni kuri iyi tariki, ni kutarehe ya leo. Aravuga ngo, akasema itube benshi, tusikue bamingi, tube bane gusa, tukue batu ine. Abawe, akawa yeye, abanjewe, akawa mimi, umukobwa w'imfura, msichana yake wakwa, na murumuna we, na muloko yake. Iyo kipe turabyemeza. Ile kipe tukakamata hatua. Adusomera amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'Abadivantiste. Adusomera maneno yenye iko mu vita kuu, mu kitabu ya vita kuu ya Wadivantiste. Na magambo avuga ngo, ile maneno inasema iyo wabaye umurwanyi w'iby'umwuka, kama umekuwa mpiganaji ya mambo ya kiroho, nyiri umwuka arakurwanira. Mwenye kiroho na kupigana. Iyo wabaye umurwanyi w'iby'umwuka, kama umekuwa mpiganaji, iyo wasobanukiwe kurwanira iby'umwuka, unatambua kupigana mambo ya mwenye kiroho, nyirabyo, mwenye nabyo arakurwanira, anakupigania. Uwe nyirabyo, ule mwenye nabyo. Arangije ambwira ngo Gashirabaki. Kisha kaniambia wewe Gashirabaki, ntabwo nigeze kubyara mukuru, sikukuzala mtumbo, lakini aho umaze kungera, fasi ambao umenifika, mbona umaze kuba umwana nabyaje umwuka. Ninaona uko mtoto ambao nilizaa kiroho. Rero sasa uvuka mu gisekuru cy'intera hamwe kwa so no kwa nyoko, vile unazaliwa kwa watu wa Iterambwe na wote barabuzuye bari gutsemba, ndio biko banaua, abari wowe urakurira uyu mutwe, wewe ndio utasimamia hiki, ko uzitambukira nta uzagukora, wewe utapita, hakuna mwenye hata kugusa. Twaremye amasite, tulifanya masite, turema impande zo kujya tujya gukuraho abantu. Tunakuwa naenda tafuta fasi ya kutoa watu. Mu gihe cya jenoside, wakati ya genocide, habaga hari abantu bazwi, kulikuwa watu walikuwa wanajulikana, utakwica mwenyewe hawezi kuwa, akaba yakugaburira, anaweza kukupa, yarangiza ntanagucumbikire, kisha hata akakubwira ngo genda utagwa, mwambia wende usikufie kwa ahantu twari tubazi. Ile fasi tulikuwa tunaijua, tubakoramo amasite, tukabafanya masite. Umuntu nagera hano, mtu akifika umwohereza gusa, umutume hii fasi tu. Turangije dufata amato, tukachukua sasa machombo. Uyu munsi mu mugoroba nibwo natangiye akazi ko gukorera mu kigo. Leo magharibi ndio nilianza kazi ya kutumikia Mulaki. Aho twari dutuye kwenye tulikuwa nakaa, nafashe icyerekezo cyerekera
Nilichukua mwelekeo kuelekea huko. Uwo muntu unafata icyerekezo cyerekeza ku Kibuye. Mwingine akaelekea kwenda Kibuye. Twebwe masite tujya kuyakora abantu. Ile masite tunaenda kuwatoa. Abatwabonaga twarabazana. Benye tulikuwa napata tulikuwa na baleta. Uwo mugabo. Ule mwanaume. Mugabo akabatwara Kongo. Yana babeba Kongo sasa ule mwanaume. Uyu munsi, siku ya leo ni umunsi ndaribuka ibintu byinshi. Ni siku mimi nakumbuka mambo. Shobora kuba ari umunsi Imana yangenewe kugira ngo nzabe umugabo. Mungu alimonipangia kwamba nikuwe mwanaume. Shobora kuba ari umunsi Imana yateguye kugira ngo ngira amatwi yo kumva. Ana ndio siku Mungu aliandaa niwe nzabe umuntu. Nikuwe mtu. Shobora kuba ari umunsi Imana yateguye siku yenyewe Mungu aliandaa kugira ngo ntandukanye n'amateka y'amavuko. Alitofautishe na historia ya kuzaliwa. Inawezekana ni siku Mungu alinitayarisha kugira ngo mbere hanje mpabone. Mbele yangu ni papani. Munsi siku ya leo ni miaka 30 nuruje. Ni miaka 30 nimemaliza. Ifite ibindi bintu muri yenye niko na vitu vingine ndani yangu. Abana bacu urubyiruko, bale batoto yetu ya vijana, ndakunda cyane, ninapenda sana kubaganiriza inkuru sinyice, waongelesha hii habari kubera ko nagize umugisha, sababu nilibarikiwa nkabugirira ku matwi, nabarikiwa kusikia kwa undi muntu, nikipewa n'umuntu wa marume, na sikupata kwa muyomba, ntabwo nigeze muhabwa n'umuntu wa mama, sikupewa kwa kinywa ya mama, ntabwo nigeze muhabwa n'umuntu wa umuturanyi watongoka, pewa na mtu ambaye alikuwa kijana kwenye mimi nasalimu. Umuntu wali databuja wateraga ni mtu ambayo alikuwa patron wangu mwenye alikuwa ananitunza na nilichiri akatumbia itachi ya munani hicho je tarehe ya 8 ya ile siku cyari chichiri ilikuwa muda cyakurikira igichiri byo hirya bitari byaranyero ifata wengine vikumu vyenye havikuwa rahisi kwa habikiwaro kugituremera igichiri. Mungu afisifiwe kwa sababu anatupangia habikiwaro kuko igituremera ibi anatumbia nyakati. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Tukwibuka twiyubaka, tunakumbuka tukijijenga, niyo sije turi tukijibuka twiyubaka, tunakumbuka tukijijenga. Ndaenda hindima na bembeleza Mungu bindemera amasaziro na kwa ajili ya kuzeeka, amasaziro yo kuba hafi ya kuzeeka ya kuwa karibu na amasaziro yo kumhanganira n'ibimpanga eka na kushambuliana na benye bidashobora mbemo neza niishi ndani mzuri, kuko hari igihe byari byarangiye, kuna wakati ilikuwa imeisha. Uyu mugoroba uyu munsi magharibi ya leo twatangiye icyo gukora, tulianza kitu cha kutefanya. Uko hari imvura nyinshi cyane mu masaha y'umugoroba, kulikuwa mvua nyingi kwa saa za jioni, nuko ndangije na kisha kuri site imwe hava umukobwa, kwa site moja kukatoka msichana, nuko kwa yaranyagiwe cyane mugejeje mu rugo, kwa sababu alikuwa amelobana na mvua sana. Nikimfikisha nyumbani mwambika matiriningi, nikamvalisha trainingi, mwa matiriningi akaba yambaye, nikampa trainingi zangu azifanye imyenda ye, ubwo tujya kuyanika mu rutoki kure cyane kugira ngo maneno yake tukaenda yanika kwenye migomba mbali. Matiriningi yitwaga Benz, yari ikintu kitwa Benz. Matiriningi ilikuwa na chapa hako kitu wanaita Benz. Na matiriningi atarafuka kugira umuntu wari wese, haikuwa na kila mtu yeyote ile wakati. Ayo matiriningi yarazwi kwa ngiyo yinjira muri korali. Ile trainingi ilikuwa inajulikana kwamba ni mimi nakuwa kana yo mkwaya. Mukobwa we arayambara, sechana kavala ile, ajya kwigisha hafi aho ngaho, akaenda kujificha hapo karibu, baramufungura yambaye matiriningi yake, wakampata na navala trainingi zangu. Uyu munsi ntashobora kwibagirwa, siku ya leo siwezi kuisahau. Baraza wakakuta abenshi bari abaririmbyi twaririmbana, abingi balikuwa baimbaji benye tulikuwa naimba, abandi bari abakuru b'amatorero naririmbagamo, wengine balikuwa wakubwa wa makanisa nilikuwa naimba nao. Na abapagani bigeze bakuri, hakuna bapagani balifanya hiki. Na abapagani batajaga mu nsengero bigeze babikora, kuna bapagani benye bakwa naenda kukanisani balifanya. Dufite ubuhamya bw'abataragenda mu
musengero ariko batigeze babikora. Walikuwa waende kanisani lakini hawakufanya. Nuko mwarambaza ngo mwanaume mmoja kanisani, matrinning isa yawe, hii matrenning yaliko yako kano kana no kumve mu ndima aka kakitu mugateka batu mu ndima mukatege aya masikio. matrinning nagara yawe, Hii matrenning yaliko yako. uyu mugabo yaravuze ngo aho kugira ngo upfe mbere y'uwo wabonye wari gupfa Bahari kukufa mbele ya mwenyewe uliona. yagera bidusobanurira neza, tubwira umugisha urimo, baraka yenye iko ndani ya hii. aratubwira ngo niba ugize umugisha wo kumubona bamuhushije, Kama umebarikiwa nturangarara ko bamwica mbere yawe, kubali bamuue, ukora uko ushoboye bakubaza, fanye nguvu bakwice, bakuue, bamwice. yeye bamuue mbele. Ndangije ndavuga ngo aya matiriningi n'aya, Kasema hii training ni yao. ariko mukuru afite icyizere kuko abari bamuvumbuye bamufumbula wakati hari harimo bamwe mu bo twaririmbana, benye tulikuwa tunaimba pamoja. nuko ndangije Kisha bamwicaza nka hariya, ye bakamwikanisha pale. aho nari impatswe, hari urugo rwiza cyane rwubatswe, Fasi nilikuwa pale, ariko mu giturage bubaka urugo rurerure rw'ibiti bakabuserera rukaba rumeze neza anatia rutahanye, mpango ya miti mzuri, hari igiti cy'ipera, ilikuwa mti ya mapera. mwicaza aho ngaho munsi, Kamwikanisha pale chini. ariko jye nyine nubwo nari nguweho n'ikosa, ariko Mimi hata nilikuwa nimeanguka kwa nakosa. igihano nagombaga guhabwa ntabwo nari nkizi. Malipisi yenyewe ningepewa singesikuwa najua. Kumaramaza kwacu twari twaramaramaje, Tulikuwa tulishakamata hatua sie, ariko burya ngo ntawe umenya ko yashize ubwo batarabona ikibuzanye. hakuna mwenye anasemaka lishaoga na hayaona. Ntabwo wavuga ngo ubwoba bwararangiye, hawezi sema oga kandi ilisha. ikiguteye ubwoba ntakije. Na kia kukugopesha Nibashije ikintu kiramo uwo munsi cyangwa isaha, kitu kenye kitafanyika, ariko kuri twari twaramaze gukomera, kweli tulikuwa twari twarabaye ibyihare, tulikuwa watu ambao twakoraga twabikoraga bucece, yenye tulikuwa nafanya kandi igihe cyose wabonekaga nawe wagombaga kugererwa. unaonekana hauna. Igihano cya mbere ni uko wagombaga kubanza ukamwica, Ulikuwa na anza kwanza na ukicwa nyuma, njo unawawa baadaye. yego ni ukutegeko ryabaga risa, Sio sheria ilikuwa bwiriza ryavuga ko maze kwica uwo nahishe na huwa mwenye kuficha na kisha wananiua. ndangije Kisha ngira Imana kubamana, nikambia Mungu, nikasema twaragambiriye tulikusudia, kandi nta kiguzi dukenera, hatuna malipo, ntabwo dukenera ikiguzi, hatuhitaji malipo kwa mtu. ntabwo ducyure gukora, Sijue kitu utafanya, ariko muze yaduhaye amakuru lakini mzee alitupatia n'uru rugo rutazigera rugwa mu mwuka. hii nyumba Ubwaraha rero vile iko akaba ari muri uru rugo, na iko ndani ya hii nyumba nahagaze nzi kuri bukore, nasimama, najua utatenda. nuko baba barahuruye bavuze ko nyine babonanye umuntu, Akakuya haraka juu waliona na mtu, haza marume ukakuya muyomba witwa Oscar, jina yake Oscar. araza Muyomba akakuja, bari baramutumye ngo ajyane ajye kwiga imbunda, walikuwa wamemtuma anibebe niende jifunza bunduki, kubera ko mwabana mwe b'urubyiruko kwa sababu twasiye watoto vijana ambao tuko na twatojwe mbere ya jenoside, sisi tulifundishwa mbele ya genocide, abakora jenoside twari twaratojwe mbere, bakufanya genocide, bakababeshye mu ma YouTube, basi badanganye, bakababeshye, basi badanganye. reka ntabwo indege iguye ariko jenoside Afyo kuanguka haiko yote hapa twarabize mbere, tulikuwa twari tumefunza twarategujwe mbere, tuliandaliwa kandi hari inshingano twari twarahawe. na kuna jukumu tulikuwa tulishapewa. Uwo marume Yule muyomba, aravuga ngo iki cyana n'ubundi cyatubereye ikigwari, hiki kitoto kilishakuwa tu kizaifu tu, iki cyana hiki kitoto cyumva nabi, kinasikiaka mbaya. ntabwo bari bazi ko hari irindi jwi numva ritandukanye Unajua n'icyo, kuna sauti ingine ninasikia ntabwo tofauti, bari bazi ko hari ikindi kiganiro nganirizo kwamba bitandukanye kuna maongezi n'imyaka, ingine naongeleshwa ntabwo bari tofauti. bazi ko hari ijoro turara ku kirago Kuna usiku tunalala bo baraye kwenye mu mazu, Bwana ntabwo bari bazi ko hari amasaha tugira unajua
unajua kuna saa tunakuwa bari mutubari nabo biko ndani ya kama bafata nk'umwana wumva nabi bakachukua kama mtoto anasikia mbaya. Zabisobanura ntabwo nitafasiria, sitakawia kwa ile uko aravuga ngo sekuru yaramuntumye ngo aze aje gutozwa. Tate yake alinituma aende afunzwe. Asa kabiri gusa ubundi turamubona. Akakuya mara pili. Nagiye inshuro ebyiri kwiga. Nilienda mara pili kwenda kusoma. Gutozwa. Kwenda kufunzwa. Mvuro mwitozo barabimana. Sikia sasa mafunzo watoto ya Mungu. Uwo wanu magaho mwenyewe alikuwa ananituma kwa. Ni wali burugumesitiri wacu icyo gihe. Alikuwa burugumesitiri wetu. Afindimwe n'ubyara mama mbyara. Anasaliwa pamoja na mama. Aravuga ngo hajya Suzana ntafite umwana. Suzana hana mtoto. Yibuka ko mavuka muri uwo muryango. Baba anazaliwa mwana. Kubera ko bari bakeneye abo gutegura urugo. Ana haja ya kuandaa. Abanyibutse bajyana mu ishuri. Nikumbuka jua ni bebe. Abanyibutse bajyana mu gisirikare. Nikumbuka jua ni bebe mwana. Abanyibutse amagirita shorera mu. Alisaidia. Alibuka kubera ko hari umuteguro w'igiye kuba. Mpango ya yenyewe inaenda fanyika. Jayo bwa mbere ngiye bwa kabiri. Anda mara kwanza mara pili. Mu papa twamanaga gatinyuka ndabimubwira. Ule papa wetu tulikuwa naikana naye tukamwambia. Arambwira ngo ucukubira amasezerano y'Imana. Kaniambia usiende mbali na hadi ya Mungu. Uvutse nabi. Bizaliwa waruvuze nabi. Umekomana vibaya. Kimara kuingira mu maboko. Ukishafika no hirya ya hano. Na mbele hapa. Hasa kubera heza. Utanaweza kuwa. Ucukubira amasezerano. Usiende mbali. Nisikie vizuri mtoto yangu. Umukobwa bamwicaje sabali barabasumye ari magambo yabaye menshi n'abari nakuwa mingi baraza ngo bahita bagenda benshi bajya mu nzu bajye gushaka bari mabandi juu baende baone kama kubi mwumvi ba musikie mwumvi ba musikie haleluya amen haleluya amen kimana hano musikie Mungu baratambuka bagaza kumuroko ninasimama kwa babinda hari ikintu cyigishijwe hano cy'uburinzi bwawe kuri bande bari muri cyaje hose itega bakimyandarira abakwicaranye n'abamenye ikindishije itariki nimugoroba nararinzwe nindarwa n'uwo mukobwa nuko bagiye mu nzu uwo mugabo ari umugabo wishoboye yahoranaga ibitoki by'imineke byinshi cyane alikuwa na bitika ya muri icyo gihe yaravuze ngo iby'imineke n'ibitari iby'imineke mubirunde mu nzu bishye kugira ngo batazabona ibyo barya watu wasikose myako nuko bageze mu nzu saba alifika kunyumba baba kuri Michel bakaruka bro Michel sahiye zenye zinasegemea barangije bamwe batangira kurya pamoja bakaanza bararya bakakula bafatira ishishwa kachukua magari baramwidirisha angalia tera bagenzi babo bari hanze bagenzi babo bari hanze bahita babona ko burya mu nzu nta kibazo gukora bakwiriye hakuna kitu turinze bajya mu nzu bajya kwirira imineke kugira umukobwa ntiyakukiruka alisimama kimbia mukobwa niruka msichana akakimbia jiwe ndinjira nikaingia igisekuru cyanjye ntari gupfa kungeneraho hakuna mwenyaje nikizira ndabasanga nikabakuta ndavuga ariko ibi bitoki ko mu tabia bona ibisamunyo bitoki ko muri mbiti nina munanga batari ibyanyu bona ariko byenu ariko lakini menya tari umuntu wavugaga ariko kinywa je ilikuwa nasema mfite ubwoba bw'ikirinda alikuwa na boga ya mingi ya ufu igi baba banyendaho nabo batubindishije turi kumwe baravuga ngo pamoja kugira ngo ndabicucuta hivi ndivyo wenyewe bene barasohoka umukobwa baramubura bakatoka msichana bakamkosa ngiye ko nabonye mu bitoki bya muze haza kubabuza bifite umukobwa ndabizi mimi ya msichana bila biliwa haleluya amen haleluya amen buri mugoroba nimushimira Imana kuko ntabwo zibyari ibyanjye hari igihe mvuga ibitandukanye n'ibyo ndi kuvuga hari igihe nanjye mbanara nariye amaraso kubw'ubwoba hari igihe nanjye mbanara mwishe ngo nirengere Imana ikoresha imineke wakatumikisha vitika haleluya Imana ikoresha imineke wakatumikisha vitika binjira mu nzu maze binjira mu mineke bakaingia binjira mu nzu maze binjira mu mineke bakaingia mu nyumba bakaingia mu vitika basotse basanga umukobwa tosha walikutana msichana hayuko tena batikira hasi
Akasema ikala chini sasa. Ndio kuja nao. Nikamwacheza. Kuna kitu kinanikalia. Hatujicheza. Hakuna kitu natanika. Kama kuichora. Hautaika. Kwa maroho wanavyumvisha. Ule muyomba akasikia. Asoka. Akatoka. Wanamachite. Anawaponyo. Wanajiye. Anaenda. Nuko numvishe. Ndio wakati nilisikia. Yashikuje umugabo wari kumwicumu hirya. Alinyang'anya mwanaume mwenyewe alikuwa naye mkuki. Ashikuza icumu ngo aze abanyaritera. Njo akuya nichomeke ile mkuki. Nuko nanjye ndirukanka. Na mimi nikakimbia. Barusha amaguru. Nikabashinda miguu. Nanjye bava mu gutyo. Nikabatoka ndani vile. Koga wanjye yararokotse. Msichana wangu aliokoka, alipona. Kabigarikiriza mwabana mwe mugize umugisha wo kumva neza kama mubarikiwa. Uriya abantu bari hejuru y'imyaka 70 batumenye kuri ntabwo nkeneye ko muntegana amatwi kandi ibishyano ryari gwira abantu na hii ishyano ryari gwira urubyiruko inaangukia ishyano ryari gwira bari hasi y'imyaka y'imyaka zenye ziko chini ya miaka. Ufite abana babigendeye kubera kumva nabi juu ya kusikia mbaya, kandi utaruzwe mu matwi n'uwo kama haulokwe mu masikio na mwenye munakaa, unogwa mu matwi n'uwo muturanye, unalokwa mu masikio na mwenye munakaa. Uyu munsi bya ntibikiri ngombwa cyane, leo vile habiko na maana kurogerwa ku ma YouTube, munalogewa ku ma YouTube. Bavandi bandugu, iyo ndi kuvuga Imana ngira umwanya kase uko mbyumva nakosaka gisi ya kubisikia. Nibasomere rya somo, alisomea ile somo 16:23 16:23 16:23 16:23 Imigani 6:23 handitse ngo umutima w'umunyabwenge Haleluya, 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 umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Amen. Haleluya, amen. Umutima w'umunyabwenge, roho ya mwenye akili wigisha iki? Inafundisha nini? Ururimi rwe. Inafundisha nta kindi kintu na kimwe kiduteranyije n'Imana, kitu kingine natuchonganisha. Nta kindi kintu na kimwe kiri kuduteranya n'Imana, kitu kingine natuchonganisha. Nta kindi kintu na kimwe kiri gutuma tutinjira mu by'Imana neza. Nta kindi kintu na kimwe kiri gutuma duhiga. Kuna kitu kingine nta kindi kintu na kimwe gituma dutandukirira ibyayo. Nta kindi kintu na kimwe gituma tuba mu buntu bw'abanye. Acha tunaenda kuindia njama. Ni ururimi. Ni ururimi. Ulimi. Haleluya, amen. Mungu hakuniumbia ulimi kusema ile kitu. Mungu hakukuumbia ulimi ufanye hivyo. Imana yaturemeye ururimi ngo tuvuge ibyayo. Ulimi tuseme mambo. Inavuga ngo tuvuge ibyayo. Kisema tuseme mambo ya. Utazi kuririmba kama hauiwe hivi. Azasenge. Akwiye omba. Utazi gusenga. Mwenye haiwe omba. Azayigisha. Akuye afundisha. Utazi kwigisha. Mwenye haiwe fundisha. Azabwirize. Akuye ubiri. Utazi kubwiriza. Mwenye haiwe ubiri. Azakamere. Akuye kamere. Utazi gukamere. Mwenye haiwe kamere. Azakora protokole. Akuye kufanya. Imana nicyo yaduhagarika. Shoke ndiye Mungu alitusimamisha. Iravuga ngo ngaho hagarara wa kibumbano. Simama wewe kibumbano. Kandi mugize kibumbano cyane. Kufanya kibumbano. Ntabwo uraza gusa n'imbwa. Hauyafanana na hiyo. Tazayekenya magufa we. Usiende pekee. Ntabwo uraza gusa n'indomo we. Hautafanana na hiyo. Ntabwo batazakurira bakagenda bagucungira babandia tu. Ahubwo urenge nk'umuntu. Kugira ku ishusho yanjye. Juu ya sura. Kugira gukora ibyanjye. Ufanye ku ishusho y'Imana niho twabumbiwe. Sawa, kwa sura ya Mungu ndio tumeumbiwa. Betubumbye rero. Mwenye alituumba sasa. Burya ngo ni ikibumbano cyangiritseho na gato. Hata kiumbe kina kubera ko nyiracyo. Kwa sababu mwenye nacyo. Ari ubuzi uko yakibumbye. Anajua gisa likibumbye. Akamenya n'ibumba yakibumbye. Anajua na ila litengeneza. Oya cyamaze kugaragara ko cyangiritse.
wakibumbye arongera agafata ibumba Kiumba anachukua tena kongera agahuza akavuga ngo bamusaba. anakutanisha tena, anasema Imana itugire bazima. Mungu atufanye wale wa Duhagarike mu buzima bwayo. Mungu atusimamishe Imana kwa idukure maisha. n'ibidukura mu byaha. Mungu atutoshe Imana iduhagarike mu kuri kwayo. Mungu akusimamishe Ibyo kwa twe dushaka ntibibeho. yenye hataki Oya, bisifanyike. twebwe ibyo dushaka ntibibe. Yenye tunataka Ahubwo bisifanyike. yo ibyo ishaka. Lakini yenye Mungu anataka. Ibi ibyo ishaka. Yeye Mungu Ibi ibyo twifuzaho. wenye Mungu anataka. Ibi ibyo dushakaho. Wenye Mungu anahitaji kwetu. Aba ari byo biba muri twe. Yenye bifanyike ndani yetu. Imana iturinde gukoresha umwuka wera. Atulinde kutumikisha Roho Mtakatifu. Ahubwo iduhe imbaraga zo gusobanukirwa k'umwuka wera. Atupatie kutambua. Ariko uradukoresha. Yeye ndio anatutumikisha. Umwuka wera adukoresha. Roho Mtakatifu. Umwuka wera adukoresha. Roho Mtakatifu. Adukoresha ibyo tutashobora. Tumikishe Adukoresha ibyo tutabasha. Adutsindira ibidutsinda. Aduhangara ibiduhangara. Afunagura ibiturwanya. Acecekesha ibintu tuvugaho. Adubanye amaboko yashaka kugira ibyo dukoraho. Tujya mu mwanya wayo. Kugira ngo twamamaze ukuri tutangaze habari kweli ya habari njema. Kuri kw'Imana n'ubuntu bwayo. Kweli ya Mungu na neema yake. Guhamagara no guhamagarwa. Kuitwa na kuita. Bibi byacu ubwayo. Biwe vyetu kwa ajili yake. Mana yacu. Mungu wetu. Kidukomeze. Mungu atutie. Kandi duhana umugisha mwiza. Na atubariki kwa jina.